United Movement Committee for Roman Script ni luaji jama faine 18 December salmario khlaijang ni thangai tongo homsang rally awbai hnu no karak shlo kaisa kokthum banda khlaisaka committee ni convener John Deborma ashali kokthum banda koksanan thangai TSF ni Vice President John Deborma shaka Roman Script no tei TSF tai TISF thanchake kaisa committee shnam jaka a committee ni mungna rakjaka United Movement Committee for Roman Script abaikano movement committee ni luaji jangma bai faine 18 December salmario khlaijang ni thangai tongo kaisa homsang rally a homsang rally sengjana astable thungna khla ni simi noingma buskang jora abai hne no shaka United Movement Committee for Roman Script ni convener John Deborma John ni or tabuk sukang initial state sung TSF by TISF klaitong amagino sung taibo invite klainai oino organization nobo or sung invite klainai even other political organization jara of man thaini tine kok sanani boni thani musung tong hake join klainai by sung koinai jara support klainai omono sung bongno koinai jara like-minded, same or issue not in a cock and in the sing. Any political party welcome. Sing bong lobo cover nai. Or kuno flag ba banner or have to wait on logi or homsang logi. Sini homsang really logi tong nai. Sini the banner slamjak United Movement Committee for Roman Script ningai slamjak a banner tong nai sini logi wo. A banner simi tong nai te homsang tong nai te placards rok tong nai. Obnorok sudu board ni exam komprok Roman Script ni bagai na government ni bisin pino o the komprok security de mahai thaino Roman security thaino bobo import mane nong main dari sini main dabi nahar mung khabono je Roman Script no adopt klain hana bai komprok ni bagai komprok language ni bagai amor sini main dabi hai inpono tabuk sung nugi tong hatamo state government the policy kriyo kaisa script no impose klai tomani amon baino sung amon sanayo board examination obo jara TBSC ni question paper set katini Roman script by question paper not print klai na bagi set up klai na bagi tabu sung ohom changril klai to amono immediately print klai na bagi question paper tai textbook no Roman script print klai na bagi puro concern officer deputation ba mai tongla ka dilo sudo ready Adi sing onek bar memorandum yafarka TISF yafarka TSF yafarka kebama organization yafarka already memorandum barba yafarjak hai inpuno adino 18 tariko sing memorandum yafarnani abo sing kok salai tongo sing abon update nai taisa whether sing apa 18 tariko yada yafarjano yafarjamo sing update nai kintu sing probably yafarnai taisa thanjake kintu sing already hai puno bar sing already memorandum yafarjak If board president, secretary, chief minister, director of Kokborok and other Manipuri language department, Jordan ya farjak. Abon tagbo, aboni solution klai jagya ku. Hain bagi sing ohom jang ready klai thang. Ab hai kana shal tang botang te kok na rakha United Movement Committee for Roman Script ni joint convener Sajra Deborma. Jordan Simon na jeng bisi kolok romai chini di prasarok chini manthai soktai te chini je sina nangmani jeta ini exam roko choli mani Roman script ni bagai demand ase bisi romi choli to haipano je state government borok sung bai thini tongo state government sao central thani o issue hinni ar central government ni aro jeng CBSE board thanga ka borok sao state ni aro to o jaga o jeng naina thanga ka clearly jeng saimono mo state ni matter se karon kisu o jaga state by central borok bagjak tongo bobo sabni responsibility tongnai sabni busuk daitto tongnai amti Te amon tino borok asal sing coba khaiman ya kolo phano sing nukjaka borok sini kuno je sing ase demand khai tomon tibar sarwa sani tomon borok no nugya khanai ebong na ase sing protest khai phunuka ase ka chini senior leaders ok ma agin simena protest khai tomo saon bagai sing chini je protest to tak phano thagia ko sing je sing mai ase sing khai tongnai amon bagai no movement no sing tabuk chengna nai tongo jointly ojaga sudu sing TSF by TISF simia Logi tebo ko student organization no sing approach khai tongo even chini parents no khai tongo te civil jara tongnai civil society no khai tongo tamne bagi hinba o demand to sudu chini bagiya jotoni bagi si demand jotoni nokono nango jotoni arono porinai tongo samon bagi no sing tiniomo khlaijaka chini omo
जों 18 तारिखाव पुइला अमनि जों कायसा हमजां रेलि खायना नाय दङ आस्ताबलनि सिमि सुरु खाय आमो जोंनि जे राजबारि नुयमानि जे मेइन गेट ताबुक जे त्रिपुरा स्टेट मिउजियाम आ जागाव जों पाइलायनाय आसामनि गौतम पान्डाव मानजाक इउनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि फर रोमान स्क्रिप्टनि कनभेनार जन देब्रमा जइन्ट कनभेनार साजरा देब्रमानो खुबै ते गुबुन आदंते आदंजुक सं ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां।